twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ngendi Jean de Dieu Kanijabo ndi kumwe na Ndayisenga Clement na mahoro. Yego na mahoro. Ibisamagwe byaraye bikoza kanura. Ibisamagwe shara kuvuga ibisamagwe abantu benshi niba bite bamenya ngo ibisamagwe uri kuvugwa nibihe. Ni ikipe y'igihugu ya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Mu kisi nanyuza ahantu ku kabari. Yego. None ndavuga ngo reka ndebe abanyarwanda uko bari kwitwara mu gihe ikipe ya Kongo iri gukina. Nsanga umukinnyi wa Kongo yafataga umupira abanyarwanda bose bagafana. Yego. Wabibona neza ugiye nk'igikondo. Hari utubari twinshi yo Kongo yakinnye. Yego. Tuba turimo n'abakongomani benshi b'abanyarwanda. Nabibonye ngewe rwose mbona barimo barafana Kongo abanyarwanda bavuye hasi na benshi bari bambaye n'amajezi nimugoroba. Yego. Bambaye n'utubrasari niba rudukomo. Yego. Twabo. Kongo ariko yihagazeho imbere ya Portugal. Nge natekerezaga ko ari nka 7 ariko birindwi bizagorana kubibona kuri no ma equipe ajya gusa nkaho ajya kwegerana mu kuntu. Ubwo turavugana na Kongo urebye ku mazina bifite muri squad y'abakinnyi 26 yajyanye mu gikombe cy'isi harimo umukinnyi umwe ukina muri Afrika. Yego. Ukina muri Pyramide yo mu Misiri Fiston Mayele. Uya nabirebye rwose mbona abanyekongo. Uri kuvuga abo ngabo nk'uwatsinze igitego Yohani Wissa akina muri Newcastle mu Bwongereza. No munyamasisi hari ya Mushaki. Yego. Urumva ukareba abariya bose wabonaga wamuhaye umupira Retire Maswaku akina muri Sunderland mu Bwongereza. Wareba Cedric Bakambu akina muri Espagne. Yego. Urabona abakinnyi benshi Kongo ifite n'ubundi naba pro bari ku rwego nabo benshi banavukiye ni Burayi. Bafataga umupira ukabona bari pose bagapasanya bakitonda rwose. No gusubira inyuma kwa Portugal yaborohereje nabyo byagize icyo bitanga muri uriya mukino w'igitego kimwe kuri kimwe. Ko Portugal yafunguye amazamu hakirigare ku nota wa 5. Yari mu minota 2 ya mbere ibanza hafi 3 yari yihariye umupira Kongo itarakoraho na rimwe. Byageze ku minota wa 5 narindi kumwe n'abana mu rugo. Barambwira umwe yafanaga Portugal abandi bose mu rugo bafana Kongo. Ubariyemo nanjye. Bose byageze bitewe n'umupira. Ni bafanaga Portugal. Muri mwaka se ubwa mbere warurebye umupira? N'ubwa mbere. Murebye kubera Kongo actually. Numvaga nyine nanjye mfite ukuntu wambaza ngo izakina ryari. Numva nshaka kureba Kongo rwose. Noneho uwo ngo wafanaga Portugal agati murarya 7 mwebwe. Oya 7 kuva kino gikombe cyatangira ngo buri kipe yose uko amakipe y'ibihugu 48 byitabiriye buri kipe yose yamaze gukina. Uvuga ngo umukino wa mbere muri 3 yo mu matsinda zamaze gukina uyu munsi yaratangira umukino wa kabiri mu matsinda. Yego. Ikipe yatsinzwe ibitego 7 waruvuze ni Kakara hugu ko muri Karayibe muri Amerika y'Aho twakwita Amerika y'Aruguru. Kafite abaturage 150 katsinzwe ibitego 7. Sinzi ukuntu bakiyita Kakao. Katsinzwe ibitego 7 kuri kimwe n'ikipe y'igihugu y'Ubudage. Ariko n'ubwa mbere Kongo mu mateka y'igikombe cy'isi tsinze igitego. Yego kuko muri 74 yakubiswe umuba kuko nka leta zunze ubumwe z'Abasoviet ibyo bari babakubise Brazil yabakubise ahubwo Yugoslavia yabakubise 9 ku busa. Yego Yugoslavia. Urumva rero uyu munsi turi kuvuga kuba Kongo yanganyije na Portugal urumva n'indi ntambwe igitego kimwe kuri kimwe byibuze iryo nota ni ryiza n'ubwa mbere w'inota n'ubwa mbere yitsinze igitego mu mateka bizandikwa amateka y'isi ko Yohani Wissa uyu munyamasisi yari watsinze igitego mu mateka ya Republika Demokarasi ya Kongo igitego cya mbere. Bivuze ngo rero mu itsinda barimo urindi birasaba ko ubwo ngubwo bazitwara neza mu yande makipe abiri bazahura Uzbekistan ndetse na Colombia bakara ko babona tike byibuze kujya muri kimwe cy'umunani. Kubera yuko kubona rira nota imbere ya Portugal Uzbekistan nayo yayisikubitwa cyane bikomeye na Colombia ibitego 3 kuri kimwe. Birashoboka kunganya na Portugal ko imbere ya Colombia na Uzbekistan ubundi bagombye kuyitsinda bagashaka n'amanota kuri Colombia. Byahise binyereka ko ushobora kuzitwara neza. Ikomeje ko yakinnye kuri uyu mukino wa nimugoroba ikareba ko yakwitwara neza muri iyo mikino 2 isigaranye ishobora gusohoka mu itsinda cyangwa se muri best loser kuko urumva n'ibihugu 48. Yego. Anyways ntabwo tuje kuvuga kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'igikombe cy'isi ahubwo tuje kubivugaho ku bijyanye na Tshisekedi wigambye ko agiye kwisubiza Goma na Bukavu. None ubwo wabitandukanye ute?
twabeshywe dukura tubeshywa ko politiki itivanga muri siporo. yego, ariko ngira ngo umuntu wamaze gusobanukirwa yabibona ahubwo ko utatandukanya politike na siporo biragendana, politike na siporo biragendana, kubera yuko ubwabyo abantu bagiye batwigisha ibintu tukabikuramo gutyo tukabyemera gutyo nko muri Afurika muri rusange. none se ubundi siporo ntabwo igira, cyangwa se football ntigira igihugu, sibyo? igendera muri politiki ya siporo yashyizweho mu gihugu. ariko noneho uzasanga ahubwo abo ngabo bo mu burengerazuba na Amerika muri rusange bo bamaze bazi iryo banga bagendana, niyo mpamvu uraza gusanga iyo midende n'ibyo bikombe by'isi byihariye niyo migabane ibiri, Uburayi na Amerika y'Amajyepfo. nibo bamaze gusobanukirwa ahubwo ngo football na politike bikorana gute. noneho twebwe hano muri Afurika iyo ugiye kureba aho bitagenda muri football bahita baguhana kuko bamaze gusobanukirwa ibanga. ariko urumva ibintu ahantu bigoranira. none se uzabona ibintu biri kugenda nabi muri federasiyo, nujya kubishyira ku murongo baguhane ngo wagiye kwivanga. none se ninde wundi uzabishyira ku murongo n'utabishyira ku murongo kanisa? ntawe. ariko noneho hahandi wabo bo nta n'ubagenzura ko bagiye kureba ko ibintu bitagenda neza cyangwa bagiye kubishyira ku murongo. ariko se umugani w'umukuru w'u Rwanda ninde yakubwiye ko ikintu cyose kiba ku isi kidafite aho gihuriye na politiki? ntawe ubona kukubeshya ko politiki yatangijwe n'Imana na Satani. hari abo ubona n'uyu muntu navuga ngo politiki ngo abantu bayishyire ku ruhande ngo bareke football n'iki. nabonaga umunyezamu w'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo Williams ni na kapiteni ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo. uzi ko Afurika y'Epfo yafunguye umukino w'igikombe cy'isi cya 2023 uyu mwaka 2026 batsindwa na Mexique kubera bya bibazo by'umwuka mubi muri Afurika y'Epfo byo kwirukana abanyamahanga byanabagezeho mu kibuga, kubera ko abanyafurika bose bari gufana Mexique. biranamubabaza cyane n'uyu munsi mbere yuko bakina umukino wa kabiri. rero nabonye asaba abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange gushyira ibya politike ku ruhande, hanyuma bakahuzwa n'ubumwe bw'umupira w'amaguru. ariko bibaye ari ubwo bumwe bw'umupira w'amaguru, ndakurahiye n'igikombe cy'isi nticyagombye kuba kiri muri Amerika. abantu bagomba gusobanukirwa rero n'ibyo ngibyo. wabonye n'amagambo Kisekedi yatangaje, nibyo nayimpereyeho. yego, Kisekedi ati turashaka kwisubiza Goma na Bukavu vuba na bwangu. yego, niko Clement. biriya bintu babyakiriye ubwabyo. njye mu gitondo nari nakoze documentaire ivuga ko kuvanga politike n'umupira w'amaguru muri Kongo ari ibintu byoroshye kandi bisanzwe. kuri wa munsi, ubwo ni ku munsi weje kuri wa mukino wagombaga gukinirwa ku munsi umukino wakiniweho. oya byo birasanzwe. n'ibingibi Kisekedi yavuze, yarabonye umwanya mwiza wo kuhura n'abanyekongo bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi, by'umwihariko bari muri Amerika n'abandi bavuye mu yindi migabane baje gushyigikira ikipe y'igihugu. biragoye ko bazongera guhura kuriya, kandi nk'umunyapolitiki nyine yagombaga gucomekamo akantu kumvikanisha ko ari we perezida nyine, nk'uko Didier ni minisitiri wa siporo, niwe ufite inshingano zo gukora kampeni yo guhindura itegeko nshinga. niwe wavuze ko nta wundi mu perezida Kongo yigize igira mu mateka. bamubuze bashobora kuba bahwera cyangwa abandi bakagwa igihumure atari Felix Antoine Kisekedi Chilombo. ubwo se urumva iturufire gukoresha ni iyihe? niyo kwigarurira ibyo bice nyine byamaze kuba byigarurirwa na AFC 23 wo yita igihugu cy'amahanga. ubwo rero ntabwo yari kubura kubivuga, kuko urimo uravuga ibyo ngibyo yibabwiye ko agomba kwisubiza Goma na Bukavu. ariko noneho ngo muri Kivu y'Amajyepfo ku murongo w'urugamba mu Minembwe muri territoire ya Masisi ibintu birakomeye cyane, kubera ko ku murongo w'urugamba ubu ngubu imirwano irakomeye. kandi noneho Kisekedi yatanze deadline yo ku itariki 30 z'uku kwa gatandatu. nabonye na FARDC yasohoye itangazo ivuga ko yigaruriye Minembwe. nubwo amakuru ari kuva yagaragaza ko ngo yamaze kugotwa iyo centre ya Minembwe. yamaze, kuko Minembwe yo ni agace kanini cyane. iyo centre ahubwo yo yitwa Minembwe yamaze kugotwa, niko amakuru nakoragayo ari kuvuga. igotwa na FARDC n'ingabo z'abarundi na Hibu na Wazalendo bose. yego, na Wazalendo na FDLR n'abacanshuro. ni urugamba rukomeye cyane, kuko ni urugamba ruri kuba mu buryo bukomeye, kuko urumva Kisekedi yatanze ku itariki ya 30. ku itariki ya 30 z'uku kwezi nibwo yatanze ko bagomba kuba bamaze kwigarurira Minembwe. hanyuma Repubulika Demokarasi ya Kongo ndebere ngo yizihiza independence ku itariki ya kangahe? 30 z'ukwa gatandatu. kuki yatanze 30 z'ukwa gatandatu rero? nuko ku munsi wo kwizihiza independence cyangwa se cyitwa ubwigenge muri Afurika, mbona bigoye kuvuga ko ibihugu bya Afurika byigenga.
ubwo ni wahuru wa bendera abaswahili bavuga ngo ni idarapo ryazamutse ariko noneho mu mbwirwaruhame yazifashisha kuri uwo munsi ni ukwereka abanyekongo ko ari mu nzira nziza yo kwisubiza ibice byamaze kwigarurirwa na AFC 23 yamaze gufata Minembwe, kandi Minembwe kuba yayifata nanone bifite icyo bisobanuye ukurikije urugamba ari kurwana mu burasirazuba bwa Kongo, ukurikije kuntu iyi Minembwe n'abanyamurenge bagenda bamwamagana hirya no hino ku isi icyo bisobanuye. Urabona yuko nanone rero iyo mbwirwaruhame yazifashisha kuri uwo munsi nanone ni imbwirwaruhame nanone yabifite icyo ivuze umuntu wawe uri kugaragaza yuko ari gutsinda. Yego, hanyuma wenda dufite abavandimwe inshuti bari hirya no hino badukurikirana, nta muntu wahamagara ngo tumve biri kubera Minembwe? Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa, ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze? Ni byiza ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano, mwaba mushaka ikibanza cyo kugura, inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Ari byo ufite se? Yego ndabifite hano, mwaza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu, ariko hariya hari kibanza na hararugore kibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka, urabona hano haturangewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo service zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 84 73 33 41 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Ibibera Minembwe rwose ari umuntu ku murongo wa telefone tugiye kuvugana ukurikirana amakuru munsi ku munsi yaharayibera mu Minembwe. Ryo mwihariko na hari yarahazi rwose hari mu Minembwe ari tuba tuvuga ni wabo yahakubwira rwose ibice byose ko biba bihagaze. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe na Nikora, umeze neza? Waramutse. Na amahoro Nikora. Na amahoro rwose, na amahoro. Abakunzi ba Primo Media Rwanda barakwakiriye nk'umuntu umenyereye cyane bibera mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko misozi miremire ya Minembwe.
ndabashimiye cyane. Yego, hari amakuru twabonye ko mu Minembwe muri iyi minsi kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru hari kubera imirwano ikomeye hagati ya MRDP twirwanaho na AFC 23 n'ihuriro ry'ingabo za leta zirimo FARDC, Wazalendo, FDLR n'abacancuro n'ingabo z'u Burundi. Kugeza amagingo ya nkaho ukurikira ibibera aho ngaho mu Minembwe nk'umuntu hazi, amakuru ari kuva ku murongo w'urugamba hagaze gute? Urakoze cyane. Hariya ku murongo w'urugamba M23 ndetse na twirwaneho baracyahanganiye mu duce twinshi dutandukanye. By'umwihariko ngo kuri uyu munsi wa none babyutse bahanganira ahantu bita Irundu. Yego, Irundu bahanganira ahantu bita Ruhinamavi iri hagati ya Bidegu ndetse n'Irundu. yego, Aho ngaho hari agasozi karekare cyane gafite point stratégique de guerre. Uburyo uri muri kariya gasozi asheringa mu bice byinshi bitandukanye by'imisozi miremire ya Minembwe. yego, By'umwihariko iyo arebye mu kuboko kw'ibumoso arashobora gusheringa Gakenke zose, ukuboko kw'iburyo arashobora gusheringa Bidegu, arebye imbere arashobora gusheringa Irundu, aho bita kwa Buhimba, uhindukiye inyuma arashobora gusheringa za point zero. yego, Na gasozi gafite point stratégique cyane kariya karimo gahanganirwaho n'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za FARDC. Ko ingabo za noneho ahandi hantu harimo habera imirwano n'ahantu bita Igakenge. yego, Abateye Igakenge bari bavuye mu ishyamba rya Mukoko. Barimo barahanganira Igakenge. Numva Gakenge ntukagira ngo Gakenge aba ari umuhano umwe. Gakenge ni imihana irenga 5-6. abo bateye Gakenke ni bande bahateye? Hatewe ingabo za Wazalendo, FARDC, FDLR ndetse n'abarundi n'abambari babo bose. Aho Gakenke ikaba yari irimo ingabo za twirwanyeho ndetse na M23. Yego, Bakaba barimo bahanganira ahantu bita kwa Barabona, niho barimo bahanganira kugeza ubu ngubu. Nari ni kubabwira ko ubu ngubu imirwano igeze ahantu munsi y'umusozi, munsi y'ishyamba rya Mukoko. munsi y'ishyamba rya Mukoko. Yego. Kugeza ubu ngubu ni imirwano irimo ibera hariya muri twa duce twa za Gakenke, ariko mu duce twa za Bidegu irimo irabera ahantu bita ku musozi wa Baruta, niho harimo habera imirwano ikomeye cyane. Kuva mu gitondo kugeza amasaha ngaya? Kuva mu gitondo kugeza aya masaha baracyarimo barwana, ariko mu gitondo byatangiye barimo basheringa. Basheringaga gusa, ariko nyuma yaho baza gutangira kubarasa. Yego, Ingabo za M23 zihita zizamuka zitangira guhangana nabo. Dore ko narimo mbona hari abantu benshi barimo bandika ngo barimo bararwanira ngo ahantu bita kwa Gakina, abandi ngo barimo bavuga ngo kwa Harera ntabwo barahagera rwose. ubwo harimo intera ingana iki aho bari kuvuga kwa Harera naho bari kurwanira? Kwa Harera ni ibirometero nka 15. Ariko kwa Harera siritu cyane kwa Harera ntabwo ari uzwi cyane. Hahoze hitwa kwa Pasteur Murondanye. Ariko ntabwo baragera hariya muri kariya gace rwose. Na abantu barimo babivuga gusa, ariko ntabwo baragera muri kariya gace. Ahantu barimo barwanira ni Ruhinamavi rwose. Ruhinamavi imirwano niho iri kubera muri ako gace ikomeye. Nirimo kubera gusa abaturutse barimo barwana muri twa duce twa za Karingi. Nibo barimo barwanira ahantu bita kwa Nyasanduku. Nibo barimo barwanira hariya aho bita kwa Nyasanduku. Ntabwo barwanira kwa Nyasanduku ngo nurangiza undi atambuka arwanira kwa Harera. Uri kurwanira kwa Harera. Yego, Ni ukuvuga ngo ingabo za M23 zaba ziri kurwanira kwa Nyasanduku. Ubu barangije gutambuka ahantu. yego, Uburyo bashobora kuguturuka inyuma bakakurasa. Hanyuma iyo centre ya Minembwe bihagaze bite ko FARDC yatanze itangazo ivuga ko yamaze kuyigarurira? Nk'umuntu uzi muri ibyo bice n'amakuru iri gukura ku murongo w'urugamba, iyi centre ya Minembwe koko yamaze kwigarurirwa n'ihuriro ry'ingabo za leta FARDC? Ni ukubeshya rwose, nta centre ya Minembwe bari bigarurira. Kandi mu kanya maze kukubwira ko nari ndimo mvugana n'umuntu uri ku Kiziba. Kiziba ni ukuvuga ngo ni ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Yego, iriya centre ntabwo barayigeramo. Wumva n'ukuntu barimo banyuranya amagambo. Umuntu arakubwira ngo ari kwa Harera niho bafungiye. Yarangiza kongera akakubwira ngo yageze muri centre ya Minembwe. Yego, Ibyo ni ukubeshya rwose, nta centre ya Minembwe bari bageramo. kwa Harera no muri centre ya Minembwe harimo intera ingana iki?
hehe kwa Harera no muri centre ya Minembwe ibi bivugwa ko yigaruriwe n'ingabo za leta. Ni ibirometero 20. Ni ibirometero 20. Kugeza muri kano kanya centre ya Minembwe ifitwe n'uruhe ruhande? Ifitwe na 23. Reka ntabwo barayambuka. Umuntu utarambuka Minembwe yambuke Rwiko. Ingabo ziri Gakenke zifungiye hakurya ya Rwiko. Ingabo ziri muri turiya duce twa Zabidego ndiziragera n'Irondo. Baracyari hari kuri uriya musoro kuri Ruhinamavi. Yego. Abari Gakenke bakaba bari nako abari Karongi. Bakaba bakiri hakurya. Yego. Abarimo barwanira Karingi bakaba bari kwa Nyasanduku. Ntabwo ushobora kuvuga ngo wafashe Mikenge utarafata icyo bita Gitavi, utarafata icyo bita Mikenge, utarafata n'icyo bita Rugezi. Utwo no duce tubanziriza centre ya Minembwe. Nukuvuga ngo Minembwe iri hagati ya Rugezi na Mikenge. Kugira ngo ufate Minembwe ugomba kubanza gufata Rugezi ukabanza ugafata n'iki na Mikenge. Ntabwo ushobora kuvuga ngo wafashe Minembwe ubagiye hagati ya 23 aho se waharabute. Ntabwo wahararerega icyo nibyo abantu barimo kuvuga gusa ariko ntabwo ari byo barimo baranavuga nibyo batazi bajya ku social media bakumva ibyo runaka yavuze akaba ari ibyo nabajya kuvuga atabashe gutohoza ngo amenye uko bimeze. Yego. Ubwo mu ntera y'urugendo ukurikije ingabo za FARDC ziri kurwanira ndetse n'iyo centre ya Minembwe bari kuvuga harimo urugendo rungana iki ku muntu wavuga utiwe na n'isaha n'amasaha ngahe kugira ngo abantu bumve iyo ntera irimo badukurikiye? Intera irimo ni nk'amasaha 6. Amasaha 6. Hanyuma iyi centre ivuze iki ku buryo iri kurwanirwamo cyane ndetse twabonye na ingabo za leta FARDC zarongereye imbaraga abacancuro ndetse na zangabo zirinda umukuru w'igihugu cya Kongo bita Hibu cyangwa ibihunyira nazo zaroherejwe muri ako gace. Iyi centre ya Minembwe ku ruhande rwa ruyifite bivuze iki? Ku ruhande rwifite rwa 23 nuko bagomba kurinda abaturage barimo gusa kandi n'ibice byabo basanzwe barimo n'ibice byabo bavukamo ariko nabo bari aba coalition bashaka kugira ngo babashe kwigarurira. Yego. Icyo bivuze bashaka kwigarurira Minembwe bagira ikibuga cy'indege hari akira kibuga cy'indege babashe kukigarurira batangire bagikoreshe dore ko ibyo byinshi bakoreshaga 23 yagiye ibibakuramo. Bakagira ngo babashe kwigarurira kiriya kibuga cy'indege cya Minembwe ndetse bakavuga ko bashaka no kuzahitoreza ba P5 dore ko nabo bafatanyije bari kumwe bakazahagera kere yo kugira ngo bazajya bareba uburyo babasha kugaba ibitero ku Rwanda. Niyo masezerano Evariste Ndayishimiye yageranye ndetse na Kisekedi bagiranye na P5 iyobowe na Jean-Luc Habyarimana ndetse na General Kayumba Nyamwasa. Na P5 nayo mu rugamba ku murongo w'urugamba iri kurwana? P5 ni igirwana nyine P5 ni igirwana nawe yamaze kwinjira mu rugamba mu burasirazuba bwa Kongo hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Imaze igihe irurimo igihe barwanye ku Ndondo bakarwanaho bita za Kajembwe P5 rega niyo yari yahafashe. Yego. N'ubu ngubu iri mu rugamba iri hariya muri turiya duce twa za Pwenze. P5 aho yaba aho hari FDLR P5 ntabwo yahabura nayo tiyahatangwa ahari FRDC wazarene ntibahatangwa ahari abarundi bishatse kuvuga ko iriya yose ari coalition irimo ifatanya kugira ngo ibashe kwirukana abaturage. Yego. Ko buri kuvuga ko hari imirongo 3 Repubulika Demokarasi ya Kongo yakoze mu buryo buri strategique kugira ngo yigarurire iyo centre ya Minembwe. Hakaba hari umurongo wa mbere uva Mikenke werekeza Gitavi ahangaha hakaba hari kubera imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta na Twirwaneho. Aka gace ka Gitavi kakaba gafatwa nk'ingenzi cyane kuko karimo umusozi wa Gitavi ufite abafite ngo amahirwe menshi yamufasha kugenzura Minembwe. Kuki bahisemo noneho kugaba ibitero bakoresheje uburyo butandukanye bw'inzira 3 zitandukanye? Kuba bahise ziriya nzira niyo proposition yabo ariko ziriya nzira bahisemo ntabwo ari kuri Rwanda muri Minembwe ntabwo ari kuri abayirwana rwose n'uwabakoreye iriya plane. Yego. Uwabakoreye iriya plane ntabwo azi Minembwe imiterere yayo n'uburyo yakwigarurira Minembwe uburyo bwari bwo. Uturuka muri Gitavi se wayinjira mu nzu hagana he kugira ngo winjire muri Gitavi ni inzira zibiri. Inzira ya mbere wayinjira muturutse Karingi kandi Karingi ntabwo ifite. Inzira ya kabiri wayinjira muturutse Mikenge niyo Mikenge ntabwo ifite. Yego.
kugira ngo winjire muri Minembwe ibyo ngibyo harimo bavuga byo ntabwo babishobora rwose. Ibyo ngibyo ndabizi ko Gitavi ntabwo wapfa kuyinjira. Gitavi ni igice kitajya kivamo abasirikari kandi kigiramo abasirikari benshi cyane. Abasirikari benshi ubwo bahari na AFC 23 na MDP twirwaneho. Twirwaneho rwose na 23 nibo bari hariya muri turiya duce twa Gitavi. Umurongo wa kabiri bigaragara ko ngo uri Bidegu Karingi ngo ihuriro ry'ingabo za leta nabo bafatanyije bari gukoresha Hibu niho iri kurwanira Hibu ni bya bihunyira bihirinda Gisekedi ndetse na abo bise ngo Seripanwari. Iyi nzira yo hari icyo yafasha. Iyi nzira niyo bari gukoresha ahubwo kubera ko iriya yo bayifitiye strategy kubera ko bafite aho bita point zero ni ruguru ya Irundu ndetse na ruguru ya Bidego. Yego. Point zero rero barayifite n'ubundi n'uduce twinshi baza bagatwika nk'imihana y'abaturage za Bidego barayitwitse. Niyo strategy bakoresheje kugira ngo babashe kureba uburyo bayigarura ariko nabyo ndabizi ko bitarabahira ntabwo birabahira cyane ariko ntabwo kuba bafite hariya point zero ni nayo mpamvu bamanuka bakagira hariya muri turiya duce ariko nzi ko iyo niyo yabafasha ariko ya Gitavi ntabwo yabafasha kandi na Gitavi nayo kugira ngo ujye hariya muri Bidego ungire n'irondo Gitavi utayifite umuntu uri kuri Gitavi aragusheringa akajya kurasa mu bwonko. Yego. Hanyuma inzira ya gatatu cyangwa se umurongo wa gatatu bavuga ko ngukorwaho n'ibikorwa bya gisirikare birimo ingabo z'u Burundi na FDL akaba ariho barwanira. Uwo murongo wa gatatu rero ngo ukaburi Gakenke aho FDL n'ingabo z'u Burundi zirwanira. Aya makuru yo yaba ari ukuri? Gakenke nayo bayirwanira ariko Gakenke ntago bashobora kugira ngo babashe kugera ku rugamba. Nubwo Gakenke wabareka ukababwira ngo nimumanuke mugere ahantu bita kuri Jiafi. Yego. Bonyine bakwisubiza nibaharara kubera ko Gakenke nukuvuga ngo Gakenke ntari kuri Jiafi cyangwa na Minembwe igabanyijwe n'umugezi bita Rwiko. Kwambuka iyo Rwiko uyambutse Rwiko bakaba bahagutegeye. Abasirikare bashirira muri uriya mugezi wa Rwiko kandi ni umugezi munini cyane. Yego. Ntabwo Gakenke bayishobora rwose. Gakenke yo tibayirwaniramo nubwo byagenda gute tibanapima no kuyirwaniramo ngo barebe uburyo bakwambuka. Ubishingira kuki uvuga ko batayipima no kuyirwaniramo? Gakenke impamvu ngubwira ifite uriya mugezi wa Rwiko ufite n'ikiraro kimwe. Icyo kiraro kimwe kiri hariya kugira ngo bashe kwambuka 23 yaguteze hariya. Mwahashirira ntabwo hari ahantu byabakundira uretse ko na Gakenke naho ngaho bari ruguru y'ahantu bita kwa barabona. Yego. Ntabwo bari abashobora kugera hariya muri turiya duce twa za Gakenke ngo baze bambuke bajya hariya muri Minembwe. Inzira ntekereza bashobora kwambukiramo nini niyo ya Bidego gusa kandi niyo ya Bidego bahirwa gatoya kugira ngo babashe kugera ku musozi umwe bajya bitangwa ni kwa Buhimba. Uwo musozi wo kwa Buhimba nawe uri hejuru cyane kandi urasumba uriya musozi wa Ruhinamavi. Yego. Kandi aho ngaho bari n'umusirikare uri kuri Gitavi abari kukureba ahantu hose uturuka n'uhaguruka kuva kuri point zero nubwo wamanuka ukajya kuvoma amazi. Nubwo wajyana akajerekani gato cyangwa ijerekani nini umuntu uri muri Gitavi ahita kureba agahita amenya nimba wajyanye akajerekani kanini cyangwa ari ijerekani. Yego. Yego. Hanyuma kwambuka Minembwe wambwiye ko kera tuganira Minembwe wambwiye ko ari umugezi abantu benshi bumva Minembwe bakumva imisozi aho umugezi wa Minembwe wo n'umugezi munini ku buryo no kuwambuka nabwo hariho ibiraro. Ufite ikiraro Minembwe ikiraro cyayo ni igihe waba uri kuva Irundu wambuka werekeza hariya muri Madego niho uyambukira ku biraro ariko umanutse epfo cyane ibarangije guhura na Rwiko ariko ruguru yaho aho uyambukira kuri Gitavi niyo soko yaho n'uturaro dutoya nyine ukandagira tw'ibiti ugatambuka. Yego. Hanyuma uyu munsi ibitero hari amakuru nabonye ko hari ibitero byagabwa no muri ingabo za FARDC ndetse bakoresheje na drone muri ibyo bice. Ayo makuru nibyo? Nibyo hari drone zagabwe mu bice byinshi bitandukanye. Drone ni bisanzwe hariya muri Minembwe. Igitangaza ntabwo ari ukurasa na drone ahubwo iyo drone zitarashe nibwo abaturage bavuga ko habaye igitangaza ariko iyo drone yarashe ni ibintu bisanzwe hariya mu misozi miremire ya Minembwe bamaze imyaka irenga 9 drone zirasa igitondo n'umugoroba. Baratuye mu duce twinshi dutandukanye twa za Karingi twa za Bidego ndetse na Karongi barimo bagenda barasa bareba uburyo ahantu 23 iherereye kugira ngo babashe kwataka ariko nubwo barasa ntabwo bituma 23 idakomeza urugamba.
wari uvuze ko bashize imyaka 9. Hari umuntu ushobora kwibaza ati iyo myaka 9 nikora muri ibyo bice intambara imaze imyaka 9. iyo rwose yatangiye 2017. Ubwo kubera icyo uvuga 2017 ku muntu utabizi nuko ari cyo gihe intambara yatangiriye. Ushobora gusobanura ukavuga uti hari n'abantu bumva twirwaneho ubwo ngubwo keretse wihuje na cyagiye twirwaneho yaba yaravukiye. Yego nyine twirwaneho yavutse ari uko abaturage b'abanyamurenge batangiye kwicwa. Nicyo gihe intambara yatangiye bicwa n'ababembe n'abapfurero bafatanyije n'ingabo za leta nubwo zaje tarabishira ku mugaragaro, zaje kubishira ku mugaragaro nyuma y'umwaka, ariko nubundi babahaginzira bakaza bagatera ingabazi nyaga bagasangira n'ingabo za leta. Abamayimayi bakagenda bakazigurisha bakazana amafaranga bagasangira na bamwe mu bayobozi bari hariya muri Minembwe. Ni nayo mpamvu tubabwira ko ari cyo gihe imirwano yatangiye. Nicyo gihe basenye Mibunda, nicyo gihe basenye icyo hagati, nicyo gihe basenye uduce twa za Irumba, nicyo gihe basenye za Gitumba, nicyo gihe basenye ziriya duce twa za Rugezi. Icyo gihe batwikiriye Mihanari, nacyo gihe banyaze inka za abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge zose bazimaraho basigarana nkeya kugeza igihe twirwaneho yahagurutse nyine itangira kwirwana. Ubwo bivuze ko igitekerezo cyavuye mu bashumba barindaga izo nka n'ubundi cyane niho twirwaneho yavukiye. Hanyuma nabonye ku ruhande rwa FARDC bavuga ko bagomba kuba bigaruriye Minembwe bitarenze itariki 30 z'uku kwezi ubwo hazaba hizihizwa umunsi w'ubwigenge bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ukurikije uko ibintu bimeze ku murongo w'urugamba uko AFC 23 na MRDP twirwaneho ari kwitwara nk'umuntu uzaho ngaho Minembwe, MRDP twirwaneho bararwanira iwabo, urabona ibi Kisekedi yiyemeje agasezeranya n'abanyekongo biraba byagezweho muri iyi minsi mike isigaye? Yagari ubwa mbere Kisekedi yabasezeranya ko bamusezeranya ko bagiye kubikora, n'ubundi guhera kuri tariki 6 bari babwiye ko kugeza kuri tariki 15 bazaba barangije gufata Minembwe. Ari nayo mpamvu hakomeje hagaragaraho bino bitero cyane bifite imbaraga cyane. Ndakeka ko nagari ubwa mbere ni kenshi cyane Kisekedi babimusezeranya, kandi ababimusezeranya n'abarundi kubera ko abayabahaye amafaranga, ariko ntacyo bazageraho. Iri tariki zageraho imbere nk'iyi kuri tariki 15. Ibyo yananiwe gukora kera twirwane bitarabona ibikoresho, ariko twirwane nayo ikabisiga ikoresha drone, ikabisiga ifite silfroding, ikabisiga ifite SMG, ikabisiga ifite machine gun, ikabisiga ifite requirements, ikabisiga ifite amatitanka, ikabisiga ifite ibikoresho byinshi bitandukanye. Ndetse ubu si cyo gihe yakagombye kuvuga ko agiye kwikura muri biriya bice, yakagombye kwikura muri biriya bice. Icyo gihe cyararenze. Kuki uvuga ko cyarenze? Cyararenze kubera ko twirwaneho yarangije kwiyubaka na mama 23. Igihe yarwanaga na mama twirwaneho yonyine itarihuza na mama 23 barwana amasasu akabashirana. Icyo gihe nicyo gihe aba yarahafasha, ariko igihe kugeza ubu ngubu bafite amasasu bakagira imbunda bakagira ikintu icyo ari cyo cyose, ndabizi ko ubu ngubu ntacyo yabatwara hariya no muri Minembwe. Buriya no muri Minembwe buriya na twirwaneho yabaha iminsi, kandi twirwaneho na M23 iyo babahaye iminsi yo babishira mu bikorwa. Ariko biyo bavuze ntabwo bari bavuga ngo iyi minsi tuyihaye twirwaneho ngo nibarangiza babashe kugira icyo bashira mu bikorwa. Ariko uravuga ibyo ngibyo, ariko nanone ngo bigaragara ko inzira zisa nkaho zifunze kugira ngo na MDP twirwaneho yabona na ramforo ku ruhande rwa AFC 23, kuko ngo inzira zose FARDC yarazifunze. Byaba ari ukuri nk'umuntu uzi ibyo bice koko ntabwo ramforo yava mu matwara ya AFC 23 yagera mu bice birimo twirwaneho? Ntabwo byakunda. Ingabo inzira zifunze inzira z'abaturage, ariko ingabo inzira za gisirikare zirakora. Kubavugaga ko hari abasirikare bava muri Minembwe bakaba deployinga bakajya gukorera za Bukavu, bakava za Bukavu bakongera bakazamuka bakagera muri Minembwe. Ibyo ngibyo biratanzwe. Na Colonel Gakufe wari mu Rugezi ejo bundi yaramanutse asimburwa na Colonel Ndabagaza, haragenda ararenga. Inzira za gisirikare zirakora, ariko inzira za gisivile nizo zifunze cy'uburyo bashobora kubona ibintu bijyanye n'ibicuruzwa. Ubwo bivuze ngo n'ubundi MRDP twirwaneho iracyashikamye ku rugamba. Ibyo kwigarurira Minembwe byavuzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ibinyoma. N'ibinyoma rwose, ibyo ngibyo ni ibinyoma byambaye ubusa, ntabwo barigarurira Minembwe. Yari bikunze Nikora, nari nkubajije ku muntu utazi Point0 wari yikomojeho mu kanya, ariko na gace gakunda kugaruka cyane mu bijyanye n'imirwano ibera muri Kivu y'Amajyepfo hariya muri territoire ya Fizi. Umuntu utazi kano gace wakadushushanyiriza gute?
Point Zero iri mu majyaruguru y'imisozi miremire ya Minembwe. Ikaba ifatanya n'ikibira cyangwa se ishyamba bita Bicumbi. Iryo shyamba rya Bicumbi rikaba ari rifatanye cyane n'ahantu bita kwa Murima. Kwa Murima ni umuntu witwa gutyo? Aho niho bita kuri Point Zero. Kwa Murima kwa Murima rwa Point Zero inyuma yaho akaba ari ishyamba rya Mukoko. Aho kwa Murima ni umuntu cyangwa ni umusozi? Ni umusozi bita Mulima mu Giswahili. Yego. Hanyuma hahurira imihanda iva he na he ijya he? Hahurira imihanda itatu, umuhanda umwe wawerekera mu Mikenke, undi muhanda wawerekera Madego, undi muhanda wawerekera hariya za Baraka Gakenge. Wawerekera za Gakenke, za Muriza, ndetse uhita ukomeza werekeza na za Rugezi. Yego. Magingo aya ngaya hagenzurwa nande? Hari ingabo za FARDC, FDLR ndetse n'abazareta. Bivuze ngo barahagenzura kuva mu kwa kangahe? Ndakeka bamaze amezi 6 bahagenzura. Oya, amezi 6 ntabwo yabageramo kuko hari igihe hari mu minwe ya FCM 23 na MRDP twirwaneho muri aya amezi yabanza y'uyu mwaka. Ndashobora kuba nibeshye sindi kwibuka amezi neza ariko sinzi nimba ageze amezi 4 sinzi niba kwa gatatu ndumva haragenzurwaga na MRDP twirwaneho ubwo yabari nyuma yaho. MRDP twirwaneho yamaze ndakeka ari ibyumweru bibiri mbari kimwe gashoboka kuko mu kwezi kwa gatatu ndabyibuka ko habiraga imirwano buri munsi buri gace gashaka buri ruhande ushaka kwigarurira ko gace. Yego. Nta yandi makuru yandi wadusangiza ari kuvugwa aho ngaho mbere yuko tukurekura? Gusa hariya muri Minembwe haracyari umutekano mukeya, imirwano iracyarimo muri turiya duce. Turakomeza tubikurikirane uko byagenda uko ariko kose ntiyagira igihinduka twababwira. Ubuzima bw'abaturage bo buhagaze bute mu gihe imirwano ikomeje? Abaturage benshi barahunze ariko hari abasigayemo, bihagaze bite byo? Abaturage bo ni bisanzwe bamaze igihe kirekire batabona icyo, nta munyu babona, nta sukari babona, nta sabune babona, yewe n'isoko bateganyagaho bahahiragamo yo kuwa gatanu urumva ko naryo ririmo rigabwaho ibitero. Urumva ko abaturage bo bari mu buzima bubi ndetse no kubona imiti ubona ari ikibazo gikomeye cyane. Abaturage bo bari mu buzima bubi cyane ariko sinabo gusa ndetse n'abantu batuye hariya muri Minembwe bose bari mu buzima bubi. Biracyahenze nkuko byari bihagaze mu minsi ishize se ibisabune umunyu ibiciro byo bihagaze bite? Ntabwo wamenye ibiciro kubera ko kugeza ubu ngubu ntabwo amasoko arimo kurema, nta birimo kuboneka. Yaba byari binabonetse ngo bihende, ufite amafaranga ntabwo abona icyo ashaka. Nta masoko ari rwose, iby'ibiciro byo ntitwabimenya, nta masoko arimo kurema. Ihuza nzira ryo n'itumanaho byo meruka radio Minembwe tungane iraswaho ibikorwa remezo bitandukanye by'ikoranabuhanga n'itumanaho nabyo biraswaho kugeza amagingo itumanaho ryo rihagaze rite mu Minembwe? Itumanaho muri Minembwe ryo riri gukora, gusa hari ibyo wifi zagiye zikorwa na twirwaneho bagiye bazikora mu duce twinshi dutandukanye, ariko ibintu byo guhamagara cyangwa se umuntu kukohereza amafaranga ntabwo ushobora kuretera amafaranga rwose. Ubwo ibyo bakoresha na internet gusa, ariko ibijyanye no guhamagara mu buryo busanzwe biragoye cyane rwose. Urakoze, reka tugushimire cyane. Urakoze nawe. Uyu rero ni Nicola, akaba azi ibijyanye no muri turiya duce dutandukanye n'amakuru yaho na twirwaneho harayizi hariya. Wumvise ko birabicwa bisobanura kandi neje barabisobanura nk'umuntu bizi. Arabisobanura nk'umuntu bizi kandi akuyeho igihu ku bantu bavugaga bati centre ya Minembwe bamaze kuyigeramo. Yego. Kuko FARDC yasohoye itangazo igaragaza ko ari iri kuyigenzura kugeza ubu. Urebye aho yatubwiraga uduce naho bari kurwanira n'intera yagiye yatubwira n'uruko ku rugamba biba bimeze, harimo intera ndende, harimo ibirometero byinshi rwose ku buryo 20 yatubwiraga. Biragoye ko wavuga ngo ibirometero 20 uri mu birometero 20 uvuye Kigali kuvuga ngo iragenzura Kigali byakugora. Urumva ko rero ni imirwano irakomeza kugenda iba kurikije iyo ntego ya Kisekedi n'ibyo yavuze byo kwigarura Bukavu ndetse na Goma ndetse no kubihuza n'uyu munsi mukuru wa independence. Abanyapolitiki benshi bashaka iturufu yo kurisha yo kwerekana ko hari ibikorwa bakoze bitewe n'iminsi iri kuba mu gihugu. Twarabibonye no mu minsi ishize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Trump yifuza ko amasezerano asinywa ku munsi we w'isabukuru y'imyaka 80. Muri Kongo nanone iyi independence nayo ifitiye icyo yisobanuye mu mateka ya Kongo, kuko hana muri icyo gihe nibwo hanaguyemo
intwari ya Kongo Emery Patrice Lumumba. Kuba Kisekedi yavuga ko ashaka kwigarurira kiriya gice cya Minembwe rero nabwo ni turufu yakomeza kurisha muri iyi minsi, ariko nanone bizagorana ukurikije nk'uko Nicola tubwiraga. Ntabwo yavugaga Minembwe guserega, we yavugaga na Goma na Bukavu. Goma na Bukavu kandi noneho urebye noneho n'imirwano aho iri kubera Minembwe, kandi Minembwe na Bukavu harimo intera ndende. Noneho urebye Goma ho nta n'imirwano iherutse kubiri kubera hafi yaho, wavuga iteye icyugazi, uretse nicyo twagereranya n'ibitero bijya biba muri Kivu y'Amajyaruguru za Masisi wenda na Rucuru ruguru. Ariko kuvuga ko Goma nanone ibyo bitero byo kuvuga ngo agiye kuyigarurira nanone ubwo byaba ari ibyo gushimisha abo yabwiraga muri rusange. Ariko urabona yuko nanone nubwo tubona ko hari ibiri kugenda biterwa n'intambwe ziri guterwa na AFC 23 mu rwego rwo kwiyubaka mu buryo bwa politiki n'imiyoborere, ariko ku murongo w'urugamba by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo uracyabona yuko haracyari amakarita yo gukina. Haracyari imbogamizi cyane, abarundi abo bacanshuro iyo FDLR baracyariyo. Baracyarwana n'izo zaho zarinde ziracyariyo ngira ngo na Serpent Noir, izo nzoka z'umukara nazo zitiriwe abasirikare nanone urabona ko haracyari nizo hibu ibyo bihunyira ndetse n'aba bacanshuro, kuko n'ikintu kirimo kugasha cyane ihuriro AFC 23 na MDP twirwaneho muri biriya bice ni biriya bijyanye n'ibitero bya drone. Nubwo nabyo Nicola tubwiye bati MRDP twirwaneho batangiye twirwaneho, babaye MRDP twirwaneho yari yubatse, kuko tubwiye ati imyaka 9 ishize. Muri iyo myaka rero bavuka bari abashumba barinda inka, baragira bakaza kunyagwa izo nka n'abahema, ariko kuba baza ababembe, kuba rero ubu ngubu uwaza umuntu wari umushumba akoresha inkoni, uyu munsi akaba afite drone. Za ntwaro zose yarondoriye amazina, biragaragara ko biyubatse, ariko nanone n'abantu barwanira iwabo barwanira kubaho. Izakomeza kuba intwaro bazifashisha mu guhangana na bino bitero. Nubwo Kisekedi ari gukora ibingibi, nabonye ko n'ibiganiro bigiye gukomeza nanone Geneve mu Busuwisi nanone hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo na AFC 23. Ukibaza ngo ibi biganiro byo ni iby'iki, kuko twarabibonye mu minsi ishize intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iza Katari, iz'Ubusuwisi ziza kureba iho iyubahirizwa ry'amasezerano ageze y'agahenge. Ariko nyine iyo abantu barwana n'ibiganiro bikomeje, ibiganiro yego ku isi twarabibonye, abantu bari kurwana n'ibiganiro bikomeje, kandi noneho barwana bari mu gahenge. ubu bari mu gahenge, kuko ibiganiro biheruka byatangiye ku itariki 13 kugeza ku 17 z'ukwa kane. None ubu ngubu turi mu kwezi kwa gatandatu, nanone mu matariki nk'ayo ngo y'amezi 2 arashize ibiganiro birangiye. Ariko urabizi ko n'izo ntumwa zaje ikinshasa zikaza no kureba aho iyubahirizwa byashyiriweho umukono cyangwa se ibyemeranyijwe n'impande zombi bigeze. Uzi ko banahuriye mu karere ka Rubavu mu Rwanda, kubera ko hakurya Kongo Igoma hari ikibazo cya Ebola. Ariko basanze ngo nta ku ruhande rwa Kinshasa nta kintu na kimwe cyubahirijwe, uretse izo ntumwa zivuyeho hahise habaho gufungura za mfungwa 37 harimo na 22 zari zararangije ibihano. Yego, mu gihe basanze 23 hari intambwe yagiye itera, kuko yagiye itanga n'imfungwa nubwo Kongo yazangaga, ariko yabaga yazitanze, ndetse n'ibyo by'agahenge nta byubahirijwe. Biracyarimo nanone ibintu by'uruje cyangwa nk'igihu, kuko urabona ko M23 muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko hari ubutegetsi bwayo ubona ko yaciye ingando yaratimaje, hari ubutegetsi buganje kubera ibikorwa tugenda tubona bari kugenda bakora. Barashinze ikigo cy'imari, bari kubaka ibikorwa remezo, bari kubaka inzego z'ibanze. Twabonye bavuga bati n'ubutegetsi tugomba kubwagura bukagera Ibeni mu ntara ya Ituri. Ukabona ko byanze bikunze ibyaba biri kuba nanone hari igihu kitarayururuka neza ngo abantu bamenye nanone kuki ibyo biri kuba nanone, kandi ku rundi ruhande abantu basa nkaho hari ibyo bumvikanyeho bijyanye no byane byo guhindura itegeko nshinga. Iyi Kivu y'Amajyepfo ishobora Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, ndetse wabonye bavugushyiraho na Maniema na Ituri. Kuba nanone biriya biganiro twabonye nanone byabaye byibanga hagati y'ubutegetsi bwa Kisekedi na Rubanga. Yungwe yarashinze umutwe mu minsi ishize wo kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibiganiro birimo kugirwamo ijambo na Uganda, kandi uwo mutwe wa Thomas Rubanga uri muri Ituri tuwe n'abaturage kera mbere yo gukata Afrika bayitera imirwi abakoroni
cyari igice cya Uganda kuko abayituye ni Abahima nubwo muri Kongo bitwa Abahema. Urabona yuko nanone haracyari ibindi byo kwitega mu minsi iri imbere dukurikije biri kuba ku murongo w'urugamba ibiri muri iyo myandiko yose tugenda dusoma. Ngira ngo tuzajya tugenda dukomeza kubigarukaho hano kuri Primo Media Rwanda. Wakoze cyane Clement, tuzajya tubigarukaho. Reka dusoreza aha, dushimire umuvandimwe Nicolas waduhaye inyunganizi mu kiganiro, dushimire namwe abari badukurikiye, tubifuriza kugira ibihe byiza. Urakoze cyane nawe. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.